Na putu od Jajca do Banja Luke je vrletno planinsko selo Baljvine. Komadić bosanske istorije, zemlja banova, na kojoj komšijske odnose nisu pokvarili ratovi, ali i nedaće što i u miru život čine teškim. Kako je duša? Ma dobro, hvala Bogu, koje zgodne. Još je ko... Moramo se izuzeti da ne dobijemo Hvala, mogu ti vidjeti. Dušane, goste zanima. Ti si bio u drugoj vojsci, recimo u drugom ratu. Da. Ti si bio u vojsci, bio su učesnici. Moji su bili jesu li, nemam ti ja pojma, jesu Ustaše, jesu domobrani, šta ja znam gdje je to bilo, koga hapsio, tako bilo. Kaže, kakva je bila saradnja između nas, između Srba i muslimana u Baljvina. Jel da je uvijek bilo dobro? Nije bilo. Uvijek smo mi, i vi, vaša i muslimani, mi se poštovali nekako. Za svakoga rata jedne druge branile. Ono što je jako zanimljivo da su bila dvojica ljudi i Solunci. Jedan je bio pravoslavne vjere, drugi je bio muhamedanski. Baljine su poznate po tome što ovdje žive Srbi i muslimani. Po tome što se nikad nismo zavjeli kao komši. Potom su poznate u čitavom svijetu. Meni je bitno ovdje da ja imam vodu. To je najbitnija stvar. Znači, bez kojeg ne možemo živjeti. U današnjem Kinezi prave za 8 dana bolnicu. Sa toliko krevet. A mi ovog života 66 godina ne moramo dobiti kap vode nakon 4 kilometra. Za selo Baljine bi se bukvalno moglo reći da je žedna zemlja pored vode. Ispod sela je jezero Bočac, što ga vodom napaja Vrbas, kažu momčina među BH rijekama. 400 metara iznad Vrbasom ćete napojiti oči i dušu, ali voda koja život znači u Baljvinama još uvijek isključivo zavisi od milosti prirode. I priroda svojim igrama od Baljvina čini čudesno mjesto. Dala im je vode da mogu napojiti stoku. Ove prirodne lokve služe za to. U ovom trenutku veličanstven prizor. Na brdima iznad snijeg, sunce ugrijalo, a voda ispod leda. Ima leda da vidimo. Ljudi su u Baljvinama naučili snalaziti se za vodu. Nisu zbog vode napuštali ove prostore. Ali Baljvine nisu poznate samo po tome što nemaju vode. Poznate su i po suživotu, Srba i Bošnjaka. Jedni su na druge pazili u proteklim ratovima. Selo Baljvine, osim toga, poznato je i po kulturno-istorijskom nasljeđu. Steci koji su ovdje govore o životu koji je postojao mnogo ranije. Ovako, polumjesec, četvorokraka zvijezda i ovdje sjekirca. Stečci su simbol Bosanskog kraljevstva. Uspravni i ponosni, poput obdašnjeg čovjeka, odolijevaju herojima prirode. Lokalne vlasti ne zanima istorija državnosti BiH, pa je većinu spomenika teško pronaći. Mi se nalazimo u Tešanovića Krčevinama, u Gornjim Baljinama, gdje se nalazi omanja nekropola sa nekih 20 mramorova ili stećaka koji su zarasli i ova 3 najmonumentalnija na prostoru opštine Mrkonjić grada, pogotovo ovdje u selu Baljvine. Zašto je baš ovdje na ovome mjestu? To je upravo ono prvoj tezi koju sam rekao, da je ovo selo obavijeno misterijom oko svog nastanka i oko ovoga mjesta gdje se mi nalazimo.
Oni pripadaju u tom periodu srednjovjekovne Bosne, znači to je 12. i 13. vijeka kada je bio najintenzivniji dio, jedan od najbogatijih perioda, misli se naravno u finansijskom smislu, stabilnost jedne države proizilazi upravo iz mogućnosti da se prave ovakve monumentalne stvari. Znači ovo nije pravila sirotinja, najvjerovatnije se radi o nekom krupnom velikašu koji je bio u okviru župe Zemljanik. Možda je čak i Ban Prijezla ovde sahranjen. Mi nemamo istorijskih dokaza gdje je on zaista okončao ovozemaljski život. Od 820 sačuvanih stečaka na području Mrkonjić grada u Bosni i Hercegovini jedinstven je upravo onaj u ovoj šumi. Niko ne zna zašto je na njemu naslikan slon. Ipak, čast da bude na listi spomenika nacionalne kulture Bosne i Hercegovine ukrao je usamljeni stečak koji mještani zovu onaj usrid sela. Seljani ga čuvaju i poštuju, iako o banovima i kraljevima ne znaju mnogo. To je davno postavio, to davno, to neki spomenic, nadgrobni, šta je, kako je. To je za nas duboka istorija. Mi znamo ovu svoju istoriju, ovo spasi jedan drugog komšiju i tako to. Meni je interesantno, ja sad imam trenutno traktor s kaškom, 3 tone težak, recimo, treba da pokrene taj kamen. Kako su oni dosad voloma, konjima, to je stari ljudi, šta je to, kako je dovuklo. Ono, tank treba da vozi. Znam ja nešto, ali ne znam ništa i tako, eto. Znaš, kad kajem ne znam ništa. Jel dosta? Dobro, hvala. Živli. Ima ljudi, ima vamo hađija jedan, on se bavi time i za novinare, i za svašta nešto, i hođa, i kajem, ima ljudi u Pitagori do Srbu. Eto. Mislim, koji ljudi to radi, ja nisam od te vrste. Još jedna interesantna priča jeste upravo ova džamija koja ne samo da je vjerski objekat u kojem se muslimani, vjernici moli uzvišenom Allahu Đelešanuhu, nego ona predstavlja jedan spomen na taj suživot i toleranciju između Srba, pravoslavaca u ovome naselju. Ono što je jako interesantno za ovu džamiju jeste da je ovo džamija koja je jedina opstala na ovoj Banjalučkoj regiji da nije srušena. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Za vrijeme agresije, za vrijeme rata ovdje, dok su muslimani klanjali u džami, određeni broj policajaca je obezbeđivao namaze, naročito teravije. Jednom je hođa neki koji je bio Sulja se zvao, došao je po mene ovdje, ja sam radio sa starijem pred sami rat, pred početak. Došao je po mene i kaže, dole se ljudi skupili da bježe, neka vojska došla od Bjelajce, dignuto, počinje rat. Ja kad sam došao dole vidim skupilo se sve, žena, djeca, sve. Šta je ljudi, kaže, mi smo čuli tako da. Kažem ja, ljudi, nema problema, ja ću večeras doći ovdje kod vas. Vi odredite štalu, kuću, gdje god treba da spavam, ja ću spavati, pa ako će neko pobiti vas, nek ubije mene sa ovaj. Nisam i drugačije mogao da ubijedim. I poslije rata sam rekao da banka i stranka ne postoji. On je bio predsjednik SDS-a. To je, sam ga je Bog poslao, to je Božji dar. Ban koji je mogao samo otići i reći, nisu podobni, ima da nas nema. Bošnjaka nestalo bi. Markova porodica u ratu je pomagala mnogima. Imali su prodavnicu, a komšija nije smio biti gladan. Kod mene su mušterije bile sve iste, nije bilo rat je pa sad ovom ima, ovom nema, za sve je bilo isto. I ljudi koji nisu imali novca. To zna i Ševko i svi mnogi, da sam ja i bez novca davala robu. Ako imaš nekada platiš, ako nemaš,
Ne mora ni da platiš. Ovdje nema kupiti kiselu. Dobro se ovdje ne zaboravlja. Ognjište Čauševića u Drugom svjetskom ratu i nakon njega grijalo je i hranilo komšije Srbe. Ovdje, iznad Mrkonjić grada, koji je 38 puta oslobađan, uvijek je bilo više četnika i ustaša nego partizana koji utemelješe Bosnu i Hercegovinu kao zemlju koja nije ni srpska, ni hrvatska, ni muslimanska, već i srpska i hrvatska i muslimanska. Ipak, za mnom bih se ovdje živio i prije utemeljenja. Znači ta tolerancija i uvažavanje, poštovanje se radi o ljudima istog porijekla, a čuvanje zajedničkih tradicija i upravo ovo sve danas što smo govorili o stecima i svega toga, to je zajednička baština. I čuvanje tih vrijednosti koje se prenose sa koljena na koljeno su upravo doveli do toga. A da su poslali, a da je nije bilo partizana, to nije tačno, svi su bili 45. Jesu, ovdje baš su valjda i to je bilo. Kad su partizani pobjedili četnike, šta što, morali se pomiriti. Preodvlačili se da, tamo ga vamo. Imamo goste koje zanima naša prošlost. Da. Čuješ li dobro? Čuje. Kako si ti vreme doživio, koje je najbolje vrijeme i tako? Znam da prva kaže koje je najbolje vrijeme. Kad je Tito došao na vlast, onda da je nešto loše romaka. A vidi, opet neki kažu za vreme Kraljevine da je bilo najbolje. Ajoj, brate, za vrijeme Kraljevine golo boso odolo. Čitam moj život do sada. Znači, niko nam nije pomogao ništa od države. Bili za Tita, pa bili za Miloševića, pa za Karadžića, pa bili za Aliju i za Begovića, pa bili za Dodika, pa niko ništa. Skromni i ponosni, ljudi u Valjinama se ipak ne žale puno. Rado će vas ugostiti i reći da selo polako izumire. Mladi odlaze za poslom u gradove. Naši domaćini se bave stočarstvom, ali krupna stoka traži puno vode koje nema. Po grlu 100 litara vode dnevno. Sad i u koroni je bolje biti na selu. Ako imaš jesti, piti, struju, isto ti je svagdje živiš. Važno da je čovjek zdrav, veseo, da nije gladan i ne znam kakav razlog i šta ove današnje žene glume. Neće se vratiti na selo i tako to. Jedino nam fali sad najviše voda. To je najveća kočnica možda sad za sad. I još bi bilo stanovništva da ima puno ljudi vani, pa bi napravilo vikendicu, pa bi bilo još tu stanovništva dosta. A isplati li se baviti stočarstvom ovdje? Pa, isplati li se, ono se mora živjeti od nečega, ili krasti ili raditi ili nešto mora. Bavim se ja 12 godina za Megle, radimo u Bihaću. Otkupna stanica ima u kući tu i tako. Cisterna dolazi u 2 dana i tako. Pa ovakvog kraja ne bi našao, moram ti kazati, nadaleko što se tiče stočarstva. Zrak je dobar, zdrava je priroda i ova je zemlja žitorodna. Mora sve u nas biti. I neko kupi jedno čjanje, je toga meni opet. Nisam gladan, nisam švedan, pa imam i parova i potrošiti. Mošli su ljudi na stranstvo i djeca nemamo djece za školu, 3 djece ide. Ovdje u gor školu srpski, jedno i naši 3 muslimanski. A dosad kad sam ja išao, bilo nas je preko 200. Nekad davno, u neka vremena, dok sam ja bio u školi, svake nedelje je ovdje bio turnir. Znači, po 4-5 ekipa samo iz ovog sela iz Baljina bilo. Plus to dođe sa strane. Međutim, sad ne možeš skupiti da jednu ekipu da sastaviš da se poigra. Ovdje je narod fino živio. Ljudi su radili dobro, djeca se školovala ako hoće, lijepo bilo, bili smo u autobusu, imali smo autobus. Kad škola radi 9 puta dnevno, van škole 6 puta.
Znači sve je bilo jednostavno protije se, idemo u kino, idemo u ćevape, idemo na ćevape. Sad je problem kad smo se vratili. Svi smo vikali, mnogi su vikali za vreme Tite nije dobro. Ali nije dobro sad kad smo dobili demokratiju, nemamo drugo nemamo. Morate kemu. Jedna jedina. U selu bez prave prodavnice danas se jedino okuplja kada dođe dijaspora ili kada se peče rakija. Uz kazan sjetili smo se austrijskog fratra iz 1873. godine koji je u okolini Banja Luke zapisao: ovdje naime svi piju, Turci, kmetovi, piju i katolici i pravoslavci, jednako revnosno, a vidjeh i svečenike od sve tri vjere da im Bog oprosti. Ajde, pa daj, vi ste makar Balvanci naučili dočekati ljude. U turskom zakonu, u toj vladavini, bilo je, kaže, 3 konaka, kad napraviš zlo, 3 konaka i ne gonite zakon. Pa od prilike su uvijek vikali da su ovdje ljudi došli van zakoni, bježali od zakona. Postoji legenda u ovome naselju da je u zaseoku Lakići tekla rijeka i da su tu bile vodenice, ali da je neki Belaj došao po svoje, da je jednostavno rijeka nestala, a da je navodno po drugoj priči zbog izdašnosti tog vrela čitav ovaj prostor znao da bude poplavljen i da su mještani zatvorili sa 9 bivolji i kožica taj izvor i kad kažu, bar legenda priča, kada dođu ljudi sebi i pameti da će se ti izvori sami otvoriti i ovaj kraj ovdje neće biti više bez vode. Umijeće preživljavanja ovdje je uveliko ovisilo o sposobnosti da se vlastitim rukama izrade alati i korisne stvari. Drvo je dugo vremena bilo osnovna sirovina za preradu. Ovdje je moj se otac uvijek zezao, niže kuće je bio jedan iskopan munar lokva. I najveće je sjelo, puno naroda bilo, ono je žedlo daj vode, oni kad ovaj viđe, ma doj, kada zagrebi iz te lokve, volim, iz te lokve gdje se cijedilo i iz štale, ono pilo, ljudi su pili, pa posle ovaj jedan nazvao kada je javor voda. Toliko se zjedlo, a to je pilo, zašto je to pilo? Sve što radiš, prvo moraš naviknuti. Čovjek se navikne na te nedaće. Ko nema konja, ko ima konja je gazda, a to vori, ajde. Kako ljudino, ima lumolja? Pa pomalo nema. Ovako. A ovo što vidite drveno, to je zvana fučija. Nekada se je služilo sa ovim kad nije bilo čatrnje, kad se je nosila voda iz daljine. Pa možete zamisliti koliko ovdje otprilike ima 20 litara, 25. Jer sad u njemu voda bude stalno. To se, znate koliko drvo primi vode. Ono je samo od sebe teško. Pa mi puno puta dođe zamisao kako je sad ovi kanisteri lagano, to je nema, mogu bi još 10 litara vode više nositi u odnosu na ovo. Koliko je težak život bio na ovome prostoru bez vode, a i dan danas je ovo selo bez vode, svjedoči upravo ova čatrnja koja je podignuta 1940. godine. Na molbu mještana, jer je tada harao trbušni tifus i da bi se spaslo stanovništvo, a i da bi imali pitke vode, ovdje je izrađena čatrnja 1940. godine za vrijeme Vrbarske banovine i čitav ovaj zaseok ovdje se snabdijevao vodom kao što je izrađeno isto i u Donjim Baljenima i još na 10 mjesta na prostoru sadašnje opštine Mrkonjić grad. Znači, tehnički jako kvalitetno i dobro urađeno, znači evo skoro 80 i nešto godina odolijeva zubu vremena i još uvijek bi moglo da se voda koristi kada bi se riješio ovaj dio padanja, odnosno kolektora ili sakupljača vode, jer je ovdje korištena prirodna gravitacija da kad kiša pada, da se ovdje preko filtera voda slijeva i da stanovništvo može da koristi zdravu i pitku vodu. Nažalost, ona je napuštena jer je svaka kuća 70. godina izgradila sebi vlastiti bunar i evo, ostali smo da i u 21. vijeku još uvijek nema pitke vode u
zaseok, odnosno u dijelu Baljuna, Gornje Baljine. Piješ ti išta, Dušane? Piješ ti išta? Meni se nikad nije desilo da u kući nema vode. Moj otac je bio vrijedan čovjek. Imam 4 čatrnje ovdje oko kuće. Ostali oko ovih kuća, nova, stara, dole moja kuća kod škole. Isto čatrnja, 3 sa 3 je bazen, znači ima 27-8 kubika vode, može stati to. Ali sam ipak htio da se, i ganjao sam tu vodu, hodali smo to, znaš, Ševko, znaš čitavo selo, samo što mnogi tu ne. Mi smo hodali, ganjali i Bočec je do nas, Banja Lučka opština, selo, dobio vodu na konto Baljina, na konto povratnika muslimana, dobio je vodu Bočec. Ovo je Čemerenca. S druge strane ima izvora puno, a s ove strane nema nijednoga. To ne može objasniti niko, ne znam. Šabane, ovo je bilo mjesto nade za Baljevne. Tražili ste vodu? Tražili smo vodu ovdje. Pa ovaj profesor iz Tuzle što je dolazio, snimali smo ovdje, skupa smo bili. I ovdje njegovi aparati bili postavljeni, on kaže 100% na 107 metara. Ja sam gledao slike, ima prvo zemlja, pa kamen, pa šljunike, dole prek do vode već glina ona. I onda je dole maltene jezero. Ima u slikama, sve ima slike. Sad, koliko je to istina, jer te slike se može prebaciti od nekud tu ili šta ja znam, ali uglavnom on je izbušio do 80 metara, trebalo je oko 107 valjda. Po tim papirima šta ja znam. I na tim se stalo i sad, ništa ne znam. 2 rupe, koja je dublja? Pa sad jedna jest, ja nisam bio prisutan kod ove gornje, kod ovih sam bio, sad ne znam koja je dublja. Ja mislim da je ona gora, ali ne znam tačno. Kao predsjednik mjesne zajednice, vjeruješ li da Baljune nakon toliko godina, nakon kraljevine, Tita, demokratije mogu dobiti vodu? Vjerovo jesam do ove bušotina. Sad kad su ove bušotine izašle više na ovaj način, ne znam. Jednostavno, ko da me je presjeklo. Selu bez vode ipak ne fali priča i legendi vezani za nju. Selo Baljvine misterioznog naziva i porijekla krije još mnogo legendi neispričanih. Jedna od njih je i čuvena Ašik Lokva. Navodno, 2 mladi se zaljubiše, roditelji su sprečavali tu njihovu vezu i oni da bi zajedno živjeli, odnosno u nekoj drugoj dimenziji, odlučili da izvrše samoubistvo i udaviše se u toj maloj plitkoj barici vode koja se prozva Ašik voda. To je između se sve vjere uzmala između se. Ako je muslimanka išla za muslimana, ona su svoje opet tako i tako to išlo. Nije bilo ni problema nikakve. A da se desilo da se pomiješaju? Pa šta ja znam, kod nas nije, na drugima mjestu, ne znam šta je bilo. Kod nas nije bilo miješanja nikakva. Pa to je činjenica da nikad nije bilo braka između Donje i Gornje Baljine, muslimana i Srba, da se nisu. Što kaže Ševko, možda je bilo neki potajni ljubavi to veza, ali nije brak se nikad sklopio da je baš iz ovog sela. Bilo ljudi koji su želili Srpkinju muslimanku, ali ne iz ovog sela. Baljune kao takve i danas su dokaz da je zajednički život moguć bez vezanja zastava. One ovdje isključivo služe da bi se obilježili praznici. Evo sad se spremam za Božić. Evo usjekao sam, što se kaže, zastavu sprema, ide u Badnjak sjeći, pa pozivamo komšije kog god voljan da prisustuje ovdje, ko nije, šta ćemo ja. Smeta li komšijama muslimanima zastava? Ne, zašto će im svetiti, a i njeva zastava, slobodno nek nose, ja ću im dati aplauz. Svak svoje ima pravo da nosi, zašto ne? Ja znam da je on muslima, on zna da sam ja Srbi. I zašto? To će svetiti. Evo u Bosni je to problem. A ovdje nije problem. Ovdje je i crkva simbol suživota. Pokazat će vam sliku iz 1995. godine i misteriozni znak koji se tada pojavio na kupoli. Ovdje vjeruju da je to simbol tuge
jer su Baljvine tada morali napustiti i Srbi i Bošnjaci. Ljudi su se vratili, a znaka više nema. Biće još života u Baljvinama.